Welcome to the Leading Sight News. Nelimen long singbe likido murap lapen ke neli chintong constituency lapen neli ahoy ke dai kai amata doi ahoy alam kaning yedun lapen doi ahoy dalam kadu gabe neli pinang an ka chini mate chini thai tak thak amunit lo lasi pini kadu gabe rata phanta neli ahoy doi alam nang thanji lasi arju ta kardom. Census of India luni dina paklang pola hello Census of India 1961 Ladakh silitum United Mikir and North Kachar Hills puilitum ka dukobe a record ke Ladakh se duadlo labangso a record ke lang ignoy lake 1901 pen 1961 an yo laklang dak iglo 1901 pen 1961 an kapang ruma akitablo lasineli kaya mata than verlo bonta monita tum chini bangwe Ladakh se tok the United Mikir and North Kachar Hill district come existence on 17 November 1951. Before that the district formed part of Nogong Sipsagor United Khasi Hills and Kachar district. The district cover an area of 5,883 square mile and penke a kilometer banke or kilometer 15,237 square kilometer. Ladakh laksa tengkeli tum Karbianglong lasi Karbianglong pen Meghalaya hoya banke west then up Ladakh ikelo joke tok west then up the Umjam river to the mouth of Umlet and up the Umlet river to following La hello joge talk do following Jowai subdivision boundary to Umkhen River. La pen talk to south then down the Umkhen River to the mouth of the Umchenam about 2 miles southeast of Jinka Holu 3,178 meters totang te thence up is far to the south of this stream. Mala lang roy la hello mongor paroy hello ahoy lo to the source of E and Amreng, then in southeasterly direction to the source of the opposite of Tapat village. Ladak sort of Umsanti pen down the Umsanti to a point opposite of Tapat village. Haladak pen ke dam tupo from there street line source of Umkermi dam joipo. An la halaso abang inglong amoy suding busi puchot dak survey petang telang aku penta. La si daketok la pelo not located on survey in survey of Indian sheet. And then down the Umkermi to Mintang River and down the Mintang River to Kuping River. Ahoya bangke tok metok prilo. Ahoya bangke anglong arlok nelinang tanpo. Hala umlet aroya bangke ketok dun umjam pulo hala kene kasi tunggip puke. Aber ana bangke lake kiling no di pusigi pulo. Lasi kiling aroy suding lang po umlet nang ketok. Umlet bangke lake thuli pen muplong adak sinang tet putlo alunta dulo. Lasi thuli po bangke Karbianglong henlo muplong po bang mekalayalo lapen labang saroy ke ha umjakini dam joilo umjakini sen pen sinagang boblo umjakini puki irke cumanga lampen umjakini puke lang ni hangin segang bob ilong wet nat segang bob ilong pen kini ge pahorni lasi lang citi pulo isige pumjakini aroy hinang lilo isige hidi suding damlo lasa hidi mulas naya bojara re matlong sa hidi an kena hidi langsa hidi pen dam si tengkong aroy tok damlo an tengkong aroy suding dam tupo la sabudare la dolong kedon la get kaselamare la hello tengkong aroy puke tengkong aroy pen umlera aroy cetok dun po an ke umlera aroy cetok dun det pen kut dam tupo an ke umlera mang suding ha mauput padi mauput buke cuma ngalam pensi mauput pulo jo ai subdivision pen kasi subdivision atum along le ahoy arlong papan si mauput bu lake kasi alam lo la pen hada pen dam tupo Karbilampi lasi moneliga pori hello Karbilampi ro suding dam tupon ke hajen kahulu pen athak wang po ala moneliga pori hello la hello hoy suding lo asa hoy ke ketok kredu gadu beta mangkunang le la hello lasi la ahoy alam pini la an se than lo pen non ke than tuye bang ke neli et bang itum pan village nang transfer hala suta rong ini tumpan nang transfer bangke delino nang thanpo shown from United Khasi and Jontia Hill district Pudaktok daklo 30 villages of block number 1 pen Norteng Dolosi pen ili tumpan nang pilo an pen ke 15 villages of block number 2 bang tali tumpan nang pilo labang ta Norteng Dolosi pen lo 71 villages of block number 1 labang ke Minreng Dolosi pen senang pilo an ke 1 village of Murap labang ke Lalung Nonglum Dolosi pen sili tumpan nang pilo 60 villages of block number 2 lake Lalung Nonglum Dolosi pen senang pilo 56 villages of block number 2 labang ke Menri Dolosi pen senang pilo dak si tok dak loy litung Kanduli litung Madim Makalima 3 villages Kanduli Umpaweng and Mukoiram ili tumpan sila tanang pilo o block number 1 lake Nongjingi Dolosi pen sili tumpan nang pilo an ladak tok dak lo 2 villages of Umat Nonglum and
two village Maulintet and umat nong lumpu Maulintet and umat nong lumpu ke dak blok tu la non umat arong lo la dak la perare lo la sarong phan lo la ta ili tu phan nong jini dolo sip senang pilo ana ru tok tu lo two village chicken and lum lapang lata ili tu phan block number 1 pen la sa jintong dolo sip senang pilo 29 village of block number 2 la jintong dolo sip senang pilo dak ta tok tu dak lo 3 village Tapat, Sometan, and Langkoroy. La Langkoroy arong sore nila bang sidan weret kali la blatay litumpan ng pilo block number 1 la ke Sileng Bintang dolosip ng sinang pilo. An la pende putulo 24 village of block number 1 la bangken ng dolosip ng sinang pilo. 1 village of Murap la ke block number 2 pen sinang pilo nili tumarong lo nili kidorong matlo of no dolosip ng la bangke. 8 village of block number 1 Raleng dolosip ng sila tanang pilo. 1 village of Mochut la ke block number 1 la ke Changpung dolosip ng sinang pilo. Pi ke kasi de ban singotu ya gani ka kapor ba ya bha ya ka Karbi Anglong hakata kapor umdai ke khot ke Karbi Anglong ka wa khot Mikir Hill district hakata kapor la ai ma phi ke ni he United Khasi and Jontia Hill district Laipo sinong la IP block number 1 Northeng Napo Northeng dolosip Khatsan sinong la yangi block number 2 Northeng Lapo Northeng dolosip India Poway Sinong la yangi hapo block 1 minreng dolosip. Sinong la ayap sinong Murap block number 1 long naka hapo lalung nonglum dolosip. En reportedly ke sinong la yangi ha block 2 lalung nonglum dolosip. Sanpon ru sinong la yangi hapo block 2 minri hapo na kalian minri dolosip. Lai sinong hani lato chai ni lai sinong kamut Kanduli, Ompaweng, and Mukoiram. Ini la thok ka pareng kartu kacinong ro la ayangi block number 1. Nong hapon nong jing idolchi pagkata kapor. Archinong Maulintet and umat nong lum. Hatay hayan laper umat nong lum. Katu hapo block 2. Ayangi nong jing idolchi. Te archinong chicken and lum lapang. Katuro block number 1 Sileng Bintang katuro jintong dolosip. Napo jintong dolosip. 79 kamut injiao pukendai chinong la ayangi napo block to ha block 2 jintong dolosip nakaleng anaka hakatu kapor ka doloy long jintong dolosip hani la thobyang 3 village kamut laisinong Tapat Sometan and Langkoroy hap chinong Langkoroy hakatu kapor la ayangi lapin bunta ke chinong Mikir Hills hakatu kapor la ayangi block wal Sileng Bintang dolosip itu arposau 24 village of block number 1. Kamut arposau sinong la biang yangi napo nong flut dolosip. 1 village of Murap katu ka sinong yongahi katu napo block 2 ay naka nong flut dolosip. 8 village of block number 1 Raleng dolosip. Wangani la yangi hapo Raleng dolosip. Te 1 village of block number 1 Changpung dolosip. Kamut sinong la yangi napo Changpung dolosip. Kini la dep ay mapi baro kani pat portion from Sipsagor district kaniru latho jai latho pinchai te kini pat nogong district kaniru latho pinchai sini kat nogon chinong la ala ayangi te hakata ka por ile hap ayangi latu ka por non nang letum paneli nang than dia dim ke la helo yo nili tumin pu me galo hin kedai ke la boi thalang so abang helo pot la boi thalang so pia sala so hut population survey lo anke chumang tum ong ede sala so hut atheman nona son thoto la tum ke votarai din si pidu ne la pu votar lisa de mat ante la tum minority mandat ana masili tum panang piyo ke lo la tum ke suri thom anda pleng ple non nili nang por hi pipo boi thalang so pia di masa ko saria tum dulo mel mane pinsulo 3,296 mane surigi thomra paruhiniran throksat kebra throk female 3,225 mane pinsu arlu suabang bang surigi thomra bang paruhinira bang korapo garo tumdulo female bang dulo 1,553 la tumke mane suri sira paru ke thomra pokebra ke thom an la penke latum mel bangke dulo 1421 bangke female ala mo bangke female non bangke mel lo jo lan ke garo tum dulo an pen ke
any cookie tribe patum dulo nuchan na tum panula bangke la tum nuchan tum prang na hut nange dudun ke pinsu bang parui ni ra bang kreni arlu so bang parui sira bang troke presibe an mikir la eli tum lo eli tum pan ke ala suhut pinsu lok si 24,869 tamane suring ko ra phira paruner kebra kebra ser troke ser keb duko pinsu lok si arlu so bang 23,432 amane bang suring ko era ke thomra bang paru phira thom ke prahini dukok pinsu se any miu lusai tribe po tum ke nang durun lo la tum ke male 17 female 27 pinsu bang kre troksi arlu su bang kora troksi any naga tribe naga hala suhut pinsu bang hini nang durun hala so sensas hut la sila bang so sensas pensi kasila pen jontia tum bang kel nang rem dundat lo hakapor bang ila survey hakapor survey la sensas yong ka all india survey of india hakatagapor Apo boy thalang su PS kamut kanika block 2 block 1 barro west Karbiang long agata kapor kala survey di masa kosyari don lai spa lai hajar ar spa enru ponru kendai ponru long mel kamut chenrang teka kentai don lai hajar ar spa ar posan garo agata kapor don hapo mikir hills praspa katar nangta kentai by India uspa Sanpupra Mar Don Tang Chenrang Tang Kendaingut Khasi and Jontia ke Khasi Jontia Don Kachinrang Chi Hajar Sauspa Arpoway Nangta Kakintay Don Chispa Chi Hajar Laispa Sanpodlai any cookie tribe ti gani kit hadem don ar hajar khatar ar spa khatar ka chinrang nangta ka kintay chispa enruphwe mikir kamut kijungi ni don tang ka chinrang ar phosau hajar praspa enrupho kendai chinrang nangta ka kintay ar pholai hajar sauspa laipo ar any miu lusai tribe katu don kintay khatnyau Chenrang arponjau any naga tribe don tang armut chenrang kata kapor kata ngila pinchay api umday kahima kanoksa te umday long plumar namar kahima kanoksa kabu kabapakabha kata kapor umday bangi kata kapor basarve ka survey of India kata kapor ka survey of India ba pinchay yakini kabaro ke karbi ke khasi ke karabaro ke kibriu ke domlang bat ka support lang hagat ka por te umday bangi minta pinplomar lane yakni kahima kanoksa kala don kaju namar mingiru don ba ayapi phiru don ba ayangi kay ardom kadu we phanta la sinili ladak nang klardak panang litum nang thamlo ang karbiajar pu yarpi tum doan tanang litum chitan non aduya hoya bangke aku penta do wet thak wet lapen ke khasi ke khara katno phi paralok parajur pi nang ciar no dagawi pagawi sa pentai no pentit no yakani kahima kanoksa don kam bangi auri ora minta nga labatay pi na mar kahima kanoksa don siu ka dispute area baro clear la de to chai hagani ka book na la pentai pi le sibun baro